APHLC Yudbing atumpen Perangkia Maike Papon. Hukuri tisupi apan tang tek atum helipen apran karmutikang atum apan bangke thom atum apan kinep kang nang puthak karbiang long espia hinpen Perangkia Maikang nipon. Hukuri tisupi apan tang tek atum helipen apran karmutikang atum apan bangke thom atum apan kinep kang nang puthak karbiang long espia hinpen Perangkia Maikang nipon. Kedamtang musik ni phai kebar ni difurong supi ke parlo lamding road atobar arlong langso buddha taro arong amekar pi hukuri tisupi artaing koira phophan helipen pang tek atum ate hang aptikang bo Kithiloda hemalong musik ni phai kebar ni kang samlang chari damsi ada porphai isi malom ade malong amat helipen ate hang aptikang boblo laso puthak Bangke thoma tumapan karbiang long SP lapen di furai komsai khiatum kacepaduk penajok bangke thoma tumapan honte mimi kacerap dundo pupen nep ingnang ponlo tangte karbiang long SP kaningje ponalam the arjupon iktha news report public TV karbiang long Jua 10 তাৰিখে ডিফু থানাৰ অন্তৰ্গত 3 কিলো অঞ্চলত হুকুৰি টিছপি নামৰ এগৰাকী যুৱতীক প্ৰায় ৰাতি 1:07 কোনোবা দুৰ্বৃত্তই গুলি কৰি তেখেতক প্ৰাণহানি কৰে আৰু তাৰ পিছে মই আৰু আমাৰ এডিশ্যনেল এছ পি ক্ৰাইম আৰু আমাৰ গোটেই দিছপুৰ থানাৰ যি টিম আছে ডিফু থানাৰ যি টিম আছে আমি উপস্থিত হওঁ প্ৰায় 11 বজাত আৰু তাৰপিছত আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰোঁ আমি আমাৰ টেকনিক্যাল সাপোর্ট আৰু আমাৰ তদন্তৰ কালত আমি প্ৰথমতে দুজন যুৱকক আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ তেওঁলোক হ'ল মুকৰাং কেৰাং আৰু ৰাংচিনাথ ৰংপি তেখেত দুজনক আমি প্ৰথমতে কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক আমি সোধপোছ কৰাৰ পিছত আৰু এজন ব্যক্তিক আমি যোৱা নিশা আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ তেখেত নাম প্ৰবীণ ৰংপি আৰু তিনিজনকে আমি কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত আমি যোৱাকালি সোধপোছ কৰাৰ পিছত বিতং তথ্যটো আমি গম পাওঁ মুকৰাম নামৰ ব্যক্তিজনে যিটো পিস্তলেৰে গুলি মাৰিছিল সেই পিস্তলটো দি পেলাই এখন বাৰীত লুকুৱাই থৈছিল যোৱাকালি পিস্তলটো উদ্ধাৰ কৰা হ'ল আৰু গোটেই যি তাতে জড়িত হৈ আছে গোটেই ঘটনাটোৰ লগত এই সকলোকে আমি ইতিমধ্যে আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ আৰু আমি এই তিনিজন যুৱকক ইতিমধ্যে আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আমি আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই ইয়াৰ যিটো কাৰণ কি কাৰণে হত্যা কৰিলে সেয়াও আমি কিছু প্ৰাৰম্ভিক আমাৰ তদন্তত আমি গম পাইছোঁ যুৱতীগৰাকীৰ মুকৰাং বোলা ব্যক্তিজনৰ দেউতাকৰ লগত এক ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছিল বুলি এটা তথ্য আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে আৰু সেই তথ্য সেই সম্পৰ্ক হোৱাৰ কাৰণে কিছু অশান্তি হোৱাৰ ফলস্বৰূপে এই ঘটনাটো ঘটিছে বুলি আমি পিছত আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু আমি অনাগত সময়ত তদন্তত বাকি কথা আমি জানিব পাৰিম আৰু এই সংক্ৰান্তত আমি ইতিমধ্যে যি হাথিয়াৰ ব্যৱহাৰ হৈছিলে যিটো পিস্তল ব্যৱহাৰ হৈছিলে পিস্তলটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু দুইজাই মিছফায়াৰ্ড গুলিও আমি লগতে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যিটো কথা ইতিমধ্যে আমাক এজন একিউজডে আগতে কৈছে যে দুটা ৰাউণ্ড মিছ হৈছিলে সেই দুটা ৰাউণ্ডো আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা আমি যিটো ৰাউণ্ড ফায়াৰ হৈছিলে সেই ৰাউণ্ডৰ এণ্টি কেছো আমি ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মানে সম্পূৰ্ণ পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ সংক্ৰান্তত এই হত্যাকাণ্ডটো হৈছিলে হয় কি আৰু মানে এটা বৃহৎ গেং টাইপ জড়িত হৈ আছে আমি এতিয়ালৈকে কেইবাজন মানুহৰ নামো পাইছোঁ এই গোটেই কনস্পিৰেচিটোত আমি সকলো তথ্য এতিয়া জনাব বিচৰা নাইকিয়া কাৰণ কিছু লোক ধৰিবলৈ বাকী আছে আৰু হয়তো নতুন কিবা এংগলো আহিব পাৰে গতিকে আমি 5-6জন মানুহক ইতিমধ্যে আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ আৰু বাকী তদন্তৰ কালত কিবা নতুন থাকিলে আপডেট আপোনালোকক দিম হাথিয়াৰটো ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰিছে বুলি গম পায় আমি গম পোৱা মতে হাথিয়াৰটো তেওঁলোকে ডিমাপুৰৰ পৰা আনিছে বুলি গম পাইছোঁ ছাৰ মুকৰাঙৰ পিতৃৰ সৈতে যিটো সম্পৰ্ক আছিল বুলি কৈছে আপুনি গতিকে এই গোটেই ঘটনাটোত মুকৰাং কেৰাং জড়িত থাকিব পাৰে মুকৰাং জড়িত আছে হয়
মুকৰাং জড়িত আছে মুকৰাঙে ফাইনেন্স কৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ মুকৰাঙে পিষ্টলটো কিনিবৰ কাৰণে পইচাৰ যোগানো মুকৰাঙে ধৰিছে বুলি আমি এইটো স্যাৰ সুপাৰ কিলাৰ তেনেকুৱা বুলি ক'ব পাৰি নেকি ছুপাৰী কিলাৰ বুলি একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰি তেওঁলোকে একেলগে গোট খাই পেলাই এই গোটেই এটা কনস্পিৰেচি কৰি পেলাই কৰিছে এইটো তদন্তৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ওলাব এতিয়া স্যাৰ আৰু এটা মুকৰাঙে এটা শকত ধনৰ তেওঁলোকক প্ৰলোভন দিয়াটো আমি এতিয়ালৈকে জানিব পাৰিছোঁ মানে তেওঁৰ সতীৰ্থ হয় হয় আৰু এতিয়ালৈকে যি খৰচ হৈছে এই খৰচো সকলোবিলাক মুকৰাঙেই কৰিছে বুলি আমাৰ তদন্তত আমি পাইছোঁ স্যাৰ ঘটনাটো সংঘটিত কোনে কৰিলে মূল আসামিজন কোন এইটো তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি এই কথাটো ব্যক্ত কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব তাৰমানে স্যাৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড মুকৰাঙে নহয় নেকি এই ঘটনাটো এই গোটেই তদন্তটো চলি আছে এতিয়া আমি কোনে কৰিলে সেইটো আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ আৰু কেনেকৈ কৰিলে আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ আৰু কাৰ প্ৰৰোচনাত কৰিলে এইটো আমি গম পালোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু ফাৰ্ডাৰ ডিটেইলছ আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কৰাৰ পিছতহে আমি গম পাম স্যাৰ বৰ্তমান কিমানজন আটক কৰিছে বৰ্তমান আমি 3জন আটক কৰিছোঁ আৰু যিজন মুকৰাঙৰ পিতৃক আমি তেখেতক সোধ-পোছ কৰি আছোঁ বৰ্তমান স্যাৰ মুকৰাং টেৰাং ৰাংচুমা ৰংপি আৰু এজন প্ৰবীণ ৰংপি হয় স্যাৰ প্ৰবীণ ৰংপি কোনোবা কেডাৰৰ বা কিবা সদস্য প্ৰাক্তন সদস্য আমি এতিয়ালৈকে জানিব পৰা প্ৰাথমিক তথ্য মতে তেওঁ কেপিএলটি কোনোবা এটা গ্ৰুপত তেওঁ সদস্য আছিল বুলি প্ৰাথমিক সদস্য আছিল বুলি গম পাইছোঁ এইটো ভেৰিফিকেশ্যন আমি কৰি আছোঁ এতিয়া স্যাৰ একেদিনা আৰু এটা কথা ওলাইছে ডিব্ৰুগড়ত যে চেম ডে এজন MSCৰ ঘৰৰ সন্মুখত 3 জাই গুলি ফুটোৱা হৈছিলে এইটো আপোনাৰ কিবা তথ্য আছে নেকি এনেকুৱা তথ্য আমি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ৰিপৰ্টিং বা পুলিচৰটো আমাৰ কোনো জনোৱা নাই আমি এইটো বাৰু আপুনি যেতিয়া কৈছে এইটো বস্তু আমি চাম এই তথ্য আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই Inut kiduk det ahemi pi ahem kikim patang pi pedet. Lason si busing ni phai krinar ke lakhain khoi resi bordan constituency ke parlu. Suruman thi arong long kido inut kiduk det ahemi pi amen Krishna tanti pu ahemi pi aphan. Sorkar pen ki pi ponateng adon tin ta pachdang lap nang ji pupen labang so hemi pi sita melong donlo. Sita kontraktor abang ke klema bang pu suruman chia long kido virenti monga bang pu abang. Kupi ko son pen lo nika matha pen bangso hemi pi ahem ningka ni si pleng deta la bangso PMAYG ahem so kikim patang pi pedet lo. Lasi la pusona bang phua phan Karbi Anglong Autonomous Council ke ja kachari atum talang prongpoma mate thanga kang toya kang sai sitami NA loma. La pusona bang phua tum kedo oajo Karbi Anglong along rike chingthorun edet lo puta kachirok toga rada tumpen phirangkia tum kahumri da mahut nang than pachini don. News Report Public TV Karbi Anglong. पार हो गए ब्रेन বিরেন কাহা কে থাকে কোন হয় তার হরমান্তিক ঘর এইটো কিমান দিন হৈছে এলিটো ঘৰটো এটা বছৰ দিন হ'বলে হৈ গ'ল বছৰ হৈ গ'ল ন এইটো আপোনাৰ নামত আপোনাৰ নামটো কি আছিল কৃষ্ণ তাঁতী ন ল'ৰাৰ নাম প্ৰদীপ তাঁতী Kanchanjunga Express lapen malgari ahiring tangrak pen kachitong. Lasonsi busing ni phai kri troxiar ni ada por phainer ke malom Agartala pen kibang boma train number 13174 Kanchanjunga Express Silda atren Kupi Koson pen loni ahiring tangrak pen pupu humni atren kapachileng boma porahot signal ke mimidet ajok automatic signal light control room along pen kipi pedet ajok kopai kilang no pen ajok Kanchanjunga Express Silda lapen malgari la humni kachitong Birta kilong dona tengki bangso tren kachitong longlok Siliguri Rangapani lapen Nijebari angbong alomsi bangso huni konang lopusi hadake thekdun longarat atum lapen ke phodun bek atum pen social media chetailong lamthe chepaklang pon
lapen bangso tren along kachithap dunatum penang anarat atum arenga husonang lo lapen apran kedam nang atum sitami do olo puta pachini pon tong sikot pen railway rescue tem atum dampen bangso tren kaching koyalong kipa jogdunji aphan RDGP donlo tangti ki phudun bek arat atum kaningje ponalam thepenle arjupon iksina news report public TV Karbi Anglong जैसे होते सुबह सो रहे थे हम लोग अचानक ऐसे झटका लगा ना तो सब लोग एकदम हड़बड़ाहट से उठ गए जब हम लोग 2 से 3 मिनट में उतर करके देखे तो एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ था डिब्बा मालगाड़ी पीछे से टक्कर मारी थी और जा करके देखे तो पूरा ट्रेन तहस नहस हो गया था। फिर हमको उसके बाद हम क्या करूँगा वो समझ में नहीं आ रहा था, बारिश भी चल रहा था। फिर हम वो बाहर तरफ भाग गया, फिर आग भी लग गया, कोई बोले आग लग गया। फिर जब देखा थोड़ा आग कम हुआ फिर हम ट्रेन के अंदर आया। बहुत ही तेज से आवाज ऐसे आई है, डर गए बच्चे थे, बच्चों को पकड़ लिया हम लोगों ने, 2-3 झटके ऐसे आए हैं। APHLC Youth Wing atumpen Phirangkia Mai ke phapon Kedamtang Usik ni phai Krit Roxiar ni APHLC Youth Wing atumpen Mithang Asai Hemalong Phirangkia Mai ke phapon Bangso Phirangkia Mai along alang litum kaningje ponatengke APHLC amai phua ke hai je ai ka tharaphat BJP along klembang phuatum ahok helam karbok tablapet Karbiarat atumaphan kapamang hutaba puthaksi Phirangkia amai phaponang pokloputa APHLC Youth Wing amai phu ake hai sarsing belapen ari sang ho tum pening jepon tangte no nang ton pen Phirangkia amai along alang litum kaning jepon alam thepen le arjupon iksinang news report public TV Karbi Anglong Nung jasme pet ki ang tumukan sa to di lalo nung press meet ki hanan to ramtani DPO yang masauja po nangan iki to siya party apan jay ke tara kya apan kanile lam hok hialam ibok thapen rar phan ke pamang huji phan ang tum kaninje po taxi ni tum lamboi ki pi pa si tum press meet ban ke hang pambo Japan siya bangke tum kanile yang tum mangal halo salwar be ki hai alangli jay ke tara phan ki jong dam thap ki pu dam thap hala bang so lam bang ke nilitum ning duklu alangli nut ki jabang kulonte lam bang langdam pami ing chapdam pami besi alangli lam nje nge bol alangli pulo jay kathar abang bongo sena lapen RSS tumpan kaiki da pang thekbe ang gen jeban lapen Karbianglong abuson kahino ga incident dolo pote jay kathara bang press meet bang ko lam di sarak ti akahino situation Karbianglong nangki klang hujong si lam ningi dunde polonte mentu lam gani dun bukat kisum hujong si lam the ki paklang dunde polonte komentu lam gani dun bukat asalang li polo bongo sena kadukave RSS tu aphan ki koi asona lam ka bok bang chokchi walang ni ke bang tang de bongo sena phan alang li si da Karbianglong ki wan tang de bongo sena pe alang li kupine kachira akathe dum na sondom la alang li bongo sena ave pu alang li pu umjima ilum thegdam long BJP long ki to akar biatum jai ke thara ke hai jongsi bongo sena alam ninjelo polote alang kan nek choyti ilum thegdam sitame iltum heglolo pininganingan utor borbillo bongo sena tum ninkan piket ata ki chok katallo nabut bongo sena atma meeting rat deta theklong from alang tum laso pran jay kathar bongo sena lam ninjelo pote alang tum kan nek choy
कि non tum adich kor problem bolke theglong from go lanjo takela 2016 ani kan 15 16 ani kan bang hokke bahini bongo sena tu DC karbingon DC athing no surrender halagi bongo sena kanima karbianglong long bongo sena dolo polte ilitum ingwa kheban heno daji meme hala bangso lam sikaninje ra ban kitha tabela bangso lam ka ho lale salawar be ki hai bongo sena phan kirap alam kaninje ra ki kopia thelo alangli ki damtarni media thingno kaninje te polong ke alangli la pen ke bongo sena atuman bong relationship e dundo alangli madhama bongo sena karbiango kido mesen botong alangli ki kroido ma bongo sena yo si karbiango nai tangbom mo pote itum inglo akhe tum kijok banduji botong alangli madhama tande jai ka tha rara phan a hop alam ki thana potong alangli anin ki sodun ma to pia pot thang kalilia lampen jai ka thara phan alangli lam kar bok thap kar bok pru rara phan kama pini kar bislan dwara chini thek thonglo bongo sena bena pot kar bianglong ni akheno to manan japilo secret killing ala wala ninjel ahobo secret killing do piklo ke labang so secret killing kumalo geklan gente pini ilgum thekam non head job kali tang hoguri tisopia banta secret killing lo kende pathi jo kela mala alang ke pathi etu alang ni thon komar lo kitoy ge piniani anda itu ka dalam thelong lela lasti ki damta ni ne tu press meet lo kaninge prabjin pela sola kalpila ban nepsi arwate insai nanji lapel ahema sor tum ban justice pelong nanji pusini tungi kaninje kopia thesi ki aplo kopia thesi apron karmu lo hala bang so Allah tel bang so rizona bang ke ahema sor ban kar biang lo ara khanda chi nei ahema la bang so la mera pot pini kar biang lo swalo tu kafiri ke sinon duna na zala bang so kafiri pen la bang so tension pen pe jogji polo ta rizona thanda kan ko kopia posilan hang pithi la solam sindung ta tani da press meet on kaninji ahoblo la kukuri ti sopi jo kalilo razon roha ka kya hai banda dor babur ke pado ha das ke malali bana gari alo masti chakku me thaga lo pithi lo pini ala dhon ni aplo ta kopia thes ke pathi lo pini na chini ra tu hai ma sort pini justice long le la sona thaksi do lo la son apra na ino nim sopi bha ninkan narkip se kya apra phalata apra na anu de lo thaga ta helibela dak lo la sona thaksi do pilo son ke pathi umar lo hayo asylum lo ta miklan umar lo la phikar dak ni lasi ilitum afan meme lapel ala ilitum mathadam sila bang solam ninje pini bongo sana kar bangong dolo ni intang pi kanjang non kar bangong tanamas kasu kita apa bongo sana tamacha kon bini ahawala mahadam pulte ninje pulte ka BJP afan non ke party ke bongo sana atu lasi itu masa animal ninje lo BJP क्या क्या लगे आर्ले का तुमने क्या गली इंग्लो खेले क्या गली लगे किच्चे तुमसे क्या है ninje बरो अल्लाह बांसोलाम का हक लो लपेन लोंगसिंग तो बिया क्या है अल्लाह ने पुल जाय कथा के रात में पमा भूली लो लांगोन पार्लियामेंट्री इलेक्शन अलाउ था tentang jaya ke thara ke hai ninje lo non ke BJP na ke hai pe no ma autonomy jakong kar bi no ga bi delo labang solam ke hobo athimala ni tum paper ong sigilong laki na so paper kopila tum langdam de thegam ni
The Indian Express puno. The Indian Express hala bangso anis alo website ng Philippine kelo. Lang lang amden loy. Hala ka bilo to. Il duma thada mangi 2014-2019 ningkan ke 3 autonomous district SP parliamentary constituency kusi itum bha nang hangbo. Itum han kelo nang ji arona ting mesti government bela sang si nang sum pibo aprang ke 2014-19 so aprang ta sita non pinning 2024 la bangso parliamentary constituency BJP na hai det ke ex autonomous district kusi nang hangbo langdamon non kita kupilo 2024 constituency Difu ex autonomous district state के असम को 2024 विनर नेम अमर सिंह तिसो विनर पार्टी भारतीय जनता पार्टी लासोलम थी के जया के थर्ड के नहीं गली के जया के थर्ड के तो गली के नंबर ला मतलब तुम्हा ला कहते हो ला के जया के थर्ड से लाम नो ला के जया के थर्ड से की तो मा जोंग से ला लासोलम हो गली बोलो दे तुम पीपल ऑफ पकड़े फिर ओपोस पिया तुम लासोलम में पो ऐसे रात में पमा हुंगलम ने जया के थर्ड के नहीं गली दोनों तू लगे लाऊं गाल तू लगे ना तू मला पिलो हम हलो सो एक्सप्रेस में पिलो दाया हाँ पिलो हला दाग नाल हो लैंडली तुम थे गंगों जी लासो द इंडियन एक्सप्रेस को The Indian Express pelong house of F kalau tum lana bingung teglong pula halo lana pimen ni lah tuli pakar ala tum talang pemis na jaya ke thar pacu bay ma mata hok lam segi than jong sila bang sala ma hok kali pulong de la tum non ma oppose mo correction kuri non la ante la ex autonomous district dipu ex autonomous district ku kente ex pa meaning ku pilo bisalam dile apna president dolo ise party lo ise song puna हला सब पार्टी और सब लोग मिलने से प्रेसिडेंट में रिजाइन दलो बांध लियो से अपर चौक दे पेनियो से वांग जिलो पुरो ते मिल भागे एक्स प्रेसिडेंट से बोली अबान कि नॉन के से बैंक तो काम हो लेकिन इतने का नहीं गली दोरा तू लासी ला लोंगसिंग तो बिया के हाय का अलंग ते नुट अलिदा उसे मिठान बंची क्रम असलाली निजे पमे नहीं मतलब में नहीं Lakum kosong sila pasal alam ni lompo pura landam pimen ni. Laki sentimen alam laki kecu laki oskumar cila makam ali. Laso teng lopo te karbian lo otonomi no avelo. Karbian lo otonomi sa avelo pote itum kijo pandu la tu kamara tu matama. Tu pilo la aho alam rapan hande ra potong lang tu kecepat tui masih matama. Aho alam pakla na. AP sa party ke aho alam sirapan ke tham. Kecong kue lam thante, laga alam tum ninti pame nengi. Nasi dagi clearly talk daru. Amar Singh Tiso, winner party Bharatiya Janata Party. 2024 constituency के डिपू ex autonomous district state के आसाम में लगे. Nasi लगे नील तुम पार्टी president के पचु बाइक कली, बात थान चौंके कली. Laso lam के लगे माथाकंग आला मली कार्बी कंगलों आराधोan. La itu masalah kerana ni. Lapen, la churning le. Jaya ke thara ka ang pilo ke pule. Jaka sa tok sahus alang li autonomous state ki pelom ki pan isya war sailong stahala su alang li. Ijut kok lo kus. Are. Hada. Hada so jaka sa lu. Amumeno 2015 ningka. April chiklo hu. Tos ke hang lo ho central government de. Hada so tos ke hang hu. Cingwai hul, kupilo sombusing kan ini ke, autonomous state lake, isi political matter, lapor si inang itu, people mandate ciwan tha, laan le lapso puthake, laso subject ke cingkinan kusi bangla tu lidang. People mandate ciwan tha kusi itu hanang napu dulu. Rat pen, aning ke hang alam the. Rat aning ke hang abang fu wala bang so jakong jiwan tha la lo bote kupilo ke
election में की थुरे की हाय तुम क्या लगे रात पे ना अन्य की तो अब बांग तुम से पाए हाय लगे चीनी नहीं आना तुम्हारा लाम चीनी नहीं हम नहीं क्या रोन थे को बांग अली सदा इंडिया के डेमोक्रेसी कंट्री बुकर चीनी के दिल तुम ता अगर तुम चीनी नहीं पो ते डेमोक्रेसी कंट्री बुकर डेमोक्रेटिक के लिए लगे चिसोंगना बुकनते आर्टिकल 244 ए के लगे पॉलिटिकल इशू लगे हम मने असो नुसी हां चारटा का सी लोग नहीं बुकर के निंथे नहीं जों से होप पे तक थोड़ा सो चक्का होता हो हेम्ब्रेक 100% है डेमोक्रेसी के लगे आबजेक्ट बोले कदू का व्यास अपार्टी तुम बांग चिसोंग को हांगनाम को लोंग लोग अधिकतर नाइन बंग को ए कार्बियन लोंग दा बांग चिसोंग लोग लोंग लोग इलेक्शन के बाद थुई के कि थुली किना मसिया बोलो dak MP kinanga belo dak MLA kinanga belo dak council kiduya kinanga belo ala tum hala bang solam ma thadan lagi lasi jai ke thar phan aromre aho ke alam karbok thape na pot laicha ningleng la long sing tok bi la salawar be tuma ne tuma hin pen ning dukti paklang ala tum hok pet karbia khe phan ting no khe phan rara phan monsam kipi duyi mas ning ke hang hotel abuson controversial am ning ye nene na ho alam ning ne la pen aho alam ki than ke ke kasorsa gali aho helam kan ye tum ke sorsa pi aho helam kan ye pas ke sorsa pi alam tum chi ning na basola pinia ni na jay ke thara be tum episode se party tum ke 6 sidul roting salam ke than 6 sidul roting salam ke than 6 sidul ke chubai be ke di lagi constitution ke lagi la संविधान के lagi lasi alang itu lapuson alam kan ni pada pon itu ning duk lo lapen laicha ning leng alang ni kumak itu cini ji langgam pemilu ko lang alang ni ke opportunities ko nasi abar sai kilo mahal jaksi lagi dunia bang idamta ne do APSC organizing secretary kursin timu ma kya hai aphan se dame dak lam ding ru na kese thongsom tu kinep kamhu da mu hala suhu alang li bang kuna ki pon ke lai chaning le office ho ke pon alang sojon do alang li la puson asai lang no ki kremalo puson salang li arik chipidu ang chema than lagi la puson akang ke krem nang le chok che purala le pingkham du nahi bola alang to phan acha alang li nu kachini bang pusi alang li dak lamding ro kese tumda hok kun loke advisor alang li advisor kam la halo to mani han kidnap dam nahi to dam pingkhat khat lam mise na lam botang alang li thang ho chima tha lasi la puson alam abang ke athik thelam ke rara thingo ban pe rara pamang ni namen BJP party ala ke BJP party lo basi puna ko kopia contribution lo do jay ka tha ha delhi kam pe bata se ba dhana do lo ma are dharna ki do ong lango dak delhi for example song to ini tu maki mang chun lo alang itum ki hai BJP a sarkar ki do nikal kalo kar benlo non anta kar benlo rada ki mang akan it ke pachun de thea party ko mak langdam ko de BJP ke number 1 lo ke congress number 1 na aku makin aktif di lo lalu chok che ba ke alang tum aja kong ke do tum tepat chun je ba ke thi si la non la APSC party tum hahi hahila jakong long lela are jakong long le de koson si parliament long dunong mati hemprek ke parliament long sidam se handam langi bo la bengala tum ra phan isthelam kla taklam phan nahi chithan be ni na sola BJP party long ma se hemprek agenda ke abe hemprek aki ne state ke create je phan agenda ma se abe kusi ala tum mi thanga party ma se ninge dak lage idam tang tarik la
tarik pri budi rizal lagi tarik pri ani alang itu media alang le convener rompi sang bola di rompi sang alang li toksu masih alang li ngi dan je nitum BJP tum ban ke akini a state ke create je ban ke nitum approval abi usi bang central pe na nitum dan lo usi alang mathang masih ngi matha BJP party masih itu man hempren ngi PJP fan nat alam avele kupusi alang itu piniar ni dah BJP long ngomong na alang itu ahok pe lo mana hempren ka fase ki mas BJP long gitu lo mana no laichening ngi ke haitum longsing to be ke haitum solor be ke haitum ba BJP long gitu akar itu mana kali lagi aku mi thang jungjung ale fan cho pinia fase ma tha cho pina fan ma tha the lasi alang tum ning TV pe meni ke solam ma la thang bak bela episasi jai ka thara fan ki putora lama in tono kar bemo aisu akisung doan ke pechobi ke pachunji phale alang tum borino khai je to ke chakong gol no claim that hek that bolo de tuna kurang tu jeri ta ke dam tang aso parliament lo claim han dum no chok chelu la kar bemo tangga karap sun chok chelu Undang siapa saya kalau ini mahalat dun memang lah dun tap dun kurang cok celu. Ahok pet kar biang long arat akimat nang tum si cini lo. Laki cunji apa le bolina. Non episode party apa lagi jong tap lagi jong flu bagi informelo. Hang baga isu lah mantap tidak masih cuni lo nang tu apa. Akhirnya ninja janji ini. Ini episode party pen high death pen rada fan sai claim pipe death rada kimang pachun pipe death kolo de labang nang jon name nang kudame lakya ke char juna ile ka rom dulo ta pinianian ta duk ka rada chinilo high tela jakong long la to sos nilitum ki claim polo lasi la thang babbe aisu pen kalik kalang alam ning jesi rafan pemang puji wa alam matela informel lalu nang tuh kadne sondok da adne apa pilih deh sa isola lamar jing tulah di anis lakum presenting ni lumati mane karbi long mane apranam ji lu pulang tela sa jaga tharbi dun ko asal kudun posalam tu ke tali nei subok lumati la sin mola kuri di supi apangam ji bu thake machok hem khang song ta ning ji dun bang le lo tang ta lang tum da su ning ji dun bi khang ke pius la tum ning ji non ko lo tum bi khang se model mati su ta nang lu bi ga Idam tang press meet along kan ni jin lo sala. Lapuan kaheno tak incident kar biang long na plang dia api sita. Ki ong dung ham thang asong tumta in summary. La penke BJP a party tumta in summary. Asong nase Congress na in summary. Kupia por lo la so lang cheplang dia last ni dum pul. Kar biang long ke ammo arbu chinglok tang lo. Hal bangso ammo arbung chinglok pet lo posi non lakang punji pan kare pieri ban kumat halas medical ini tu thegong lo labuson injustice ipi abangke itu thegong pilo kare bang lo lasi alang itum pulo jai kathar basi inquiry nei pugodi non hukuri tisupi afan kumat sih kepatilo, lebih kepati, mereka bangku pia posi kepatilo. Alangi kan kumat ni kita bang doma, anung karya pun bang doma, halah bang, tak kecinikan tu, lapen ahema sort mak kecinikan tu. Lasi non labang sort government jom si labang sort justice kita klik urusan te, anghoy, along kan nije dekong di dalam itu. Akhialang itu rat phalang ji pusi politik kelong nang sunno khai ka hailo claim ji ki rab ji jakong belum dulu nasi alang itu jai ka thara phan ke inquiry thong ker sita thang na kahi long lilo halan mon kahi lo dak ki claim bang phan inquiry da pia posi ke pathi ma ko pia reason ma mane ko mane poisa ki pito alang ki claim ma pai hue lam bang gardak alam the alang tu
ram pan wan hedet sonte rata chuluji sita jong si claim potela ke rata chi nam ko pini sonda ke chap thik dam dul inut alim sopi kar biti apan ke dam ji lake lamsu kali ili tumo phang isa tension ng bikom tuma terpa isa mon sam pa videt sonsi nang dul